Kasorka pedeng mentah kasni kala pentip ya kayeng bishar Supreme Court bakal adep penkre ya ka Data Protection Bill ka batmai bat insawan ra ha ka dorbaliur jong ka parlimen. Ka Enforcement Directorate kalabu jingkli ya usumbut Menteri Rangba ka Jela Bihar Utejaswi ha ka jingsha ujor laptop pisa ha ka bayadai baka jingtiet ya ka jakanang takalti ya rel baka jingtep kam tep jam ha Delhi. Menteri Kabinet Commerce Piyush Goyal ulaong baka India kan sawan balai hakabayadai baka yo ka kot haswa usnem arja apunyo ulakren nya kani ka por bodang ai jingkren shakinong India ki balasong sa ha Paris nin kasni. Ka Election Commission jangkari kala itu ya ka Aam Aadmi Party kum kaseng hakari hakaju ka por ka commission kala wengno ya ka All India Trinamool Congress ka Communist Party of India baka Nationalist Congress Party kum kaseng hakari. Ka Sarkar Bihar kala shimya karai bantung kam yukino hikai haki skul sarkar lembaga commission.